Anang harudan, lagi tayo request at tayan. Ada. Lagi aja request. Madik tuloy masamapan ako. Nagapulaw. Alas 3 di Perbagaw. Baby kininineng. Baamon ka baby kininineng na nagpukawan. Okay, apat patasik apo garamit dito sa baling sarita na dito baby kininineng. Kem, garot. Dito text line. Naimbangal daw yung kuya pagritman dagiti staff ti Uni Sunsale. Lalong-lalo na kay Freddy Guapo. Kin tuloy pa request jay. Balasang Ed Halsema. Salamat kuya. Itamat. Okay, kuna na ni Kabsat Rubelin Avila. Kablaawa man karuba iti Rimas palay buying station. Madamada kayong adingdinggen. Nagpig sa ti radyo da. Apo, ay kat amumi dahi ta Kabsat Rubi. Well, in basta fact, na Domingo gitahan. when dagita is-isem ni Mary Lee kani Inso ada kita kata umnon mutan apo nga rason tapno agtultuloy ti adda kami manen ingana adda dingdingay kada kami kas kuma dijay nagbakalan nga duduwala ang dagdingdingag Sino? ni Rubilin lang Kine. pasaray manipatan na pa ay won si kay gayam ni Domingo kung kuna na Ni kapitan pa yung ay. no agto ti biyahe laeng Aya? access joke lang actually adumot nagdingdingag kanyata dita of course amumot na masabat tayo suda amut hamu masapo ring ibaga kan nagsadot nga ag-text ayan umno dali umis-isem dala tang kitingan Wen. Pa-shoutout po from Jomar Hansol dito sa Valenzuela. Kung na. Abigail Batan watching from Iloilo. Kablawak man aputi Kabakungan family iti Alcala. Ataman idol ni Marlon Pasqua. Naimbangal daw yung apo karuba from Shahida Khan. Oy. Shahida Tan. Ngarod apo dito'y as requested alas 3 ti parbangon rogyan tamutan nga kantaan. And of course, di online, apuhan kay nga mabusbusol kada kami no lumabas nga napartakti mensahe ta. Talaga amat nga nakadado kayo. Anyway, pagpasensya po kada kasi madimi mabasa. Agyaman kami iti presensya yo. Ayan. Para kanya yung amin daytoy. Nga sunata. Day adati insomniana. Hindi makaturog. Damangaw awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo sam itsamiweng ni ayat may sa papel na sirayan tasibay mo ako na ay ayatin ka may sa anang ted ken ka ket puso nga glukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagid tapuso siya kagrayo ken ka gamin awan kapat padang adat kaunggat awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaeng biyag ko gamin awan kapat padang adat kaunggak awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaeng biyag ko talaga amat abo dito nga sonata naunog ti kapepanan na
anang ted ken ka ket puso nga brukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kanta mang sagid tapuso siyak tiagrayo ken ka gamin awan kapat padam nga dakaunggar awan makabulod nga dakatoy puso sikalaeng biyag ko gamin awan kapat padam nga dakaunggar awan makabulod nga dakatoy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko Just minutos karubang sagbayan di alauna iti malam ket madama kayo katulungan dito apo kasamitan nga radio station tin Terot Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit with our program in Adda kami manon. Of course kaduwayo tay Manong Jun Sarialas kan Jan Mark Pastor operator na repair wenno hen traktor repair aya social repair apa amum ti repair pakagatangan nga rodeta. Siyempre, DJ Agri-Component Corporation, masarakan sa Diaya, Barangay Tagaran, Kawayan City. One with branches. DJ Santiago City, Sango City Hall. Rojas Isabela, Tumawini. And wherever. Yeah. Please get in touch with FDD tapno apo damot ti porsyento mino ka joke lang. Anyway, talaga matapo nga hanaga po tagayamit makin bagi di takat ipropromote haan. Isuda pa apo iti sponsor iti programa dito together with board member Alfred V. Alele kanda dumapay. Agiyaman kami kada kayo apo, tanawan kayo. Ay kat awan iti programa mi. Ngaro dagiti mo nga mga blaus, agpa iti mo nga sonata para iti first set tabang. Wan, naimbang nga bigat o malamyo apo karuba, great command dagiti family Manzano ken Anchieta. Dita puro 4 San Miguel Ramon, Isabela, lano ken tatay ko nga madamag dingdinggeg tata. Oreno radyo na. Wow, ay ka tarimaan. From Jonathan of Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. Wow, agsalaman apo, pantilabas na from Los Bimin Abinohar. God bless Sunday afternoon karuba, watching from Singapore, from Gloria Bungkayaw. Manong na nga pangal daw yo, greet mo man tayo bakit ko. Nga naggapo nagsimba, kan in papas namat kanyak. In paspas nga namat. In paspas namat kanyak tayo palaspas na. Tokar mo man jay, kas magitam, Nilo Itiramon. Good AM po mga ading at tuyak manan buhat bati sa inyo ng magandang tanghali. Ading pakibati naman kami dito sa Morong, Bagabag, Nueva Vizcaya. Maraming salamat po. Wow. From 088. As it guys DJ Isati, Morong is how many kilometers away from Bagabag pa lang ato masungat pa lang. Nadamala sa atin DJ. Di ba? Bagabag. Ay jeg pa ko aja ipabanawe. Agpalamot. Palamot ipagawa yan. When of course dapat ti N-Mart dito. Yes, N-Mart. And good afternoon king kakabsat Sharon Paet. No anya-anyaman ti ko mi tatangan kanito. Hangko nasungbaton ti text mo di kalmanta. Awa mo load ko. Ay yalaan. Masaduda nga bumangon magpa-load. Anyway, thank you so much. Hi ading JM kan Kuya John, kamusta kayon? Okay kami lang met, auntie.
FDD pa-request man tayo kantang adwa atami. Sakot ko man kayo lakay ko bong tamani. Kente anak ni Benedict, Ken Eliza. Nanay ko Clemencia, kakabsat ko Jovi, Joy, Jomar. Kente kanak ni Ayan. Thank you FDD and more power for your program. Kung naman ni Sir Jock Garcia ato dyan bagamang kal. Nembangal daw manong Jun at Jem kastaonay manandragsak adang dingag dagiti fansyo. Ito yung ilitigimba baryo Narvacan 1. Pagkabalaman datatang ko Militon Centro, nanang ko Vergi Centro. Wow. At ay may isang uniko ihok. At nagrawat amangan. Wala may tinapoy. Aglalo no, dinardaraan ti sidaon na. Ni RJ Centro, ni manang ko Venus Tolentino, ni manang kong Arnold Centro, ni Bayaw Angelo, sa katay ka nga talagang nagagot, ni Miko and Dakilang Alalay. Bukas na kahit kung tututin mo. Hunter. When? Iraman mo damanan ko nga Glory de los Santos de Libanon, ni manang Marieta Cabudol, Jay London. Nagado. Kintay grupo nga mumotor Immaculate Riders, kintay boss ko dito'y Ili Tiginto, Bulacan. Boss Ben Narciso ni Bukat na manang Bernadette Narciso, family Narciso. Happy listening. Salamat mo nung keep safe always when biking. Kasla kayat ko tito magasita ayan nyo ading pagtaingan nyo no adna ti biyahe minto no kus pangariganta. Ure may salang nga kapiti pagsasangwan dayo tapno laang makadakulap da kayo. Agyaman kami kanyayo. Sir, ano naga na? Sir Doc Garcia. Ngaro ti maudi nga sunata mi apo. For the Hong Kong chapter para kata kayo. Tatwa anak riri onek pampasahero adipni taat takan payot amadi idiyag din natwa atami dagitoy ti agririri agnaganti pitut kinsinti nakatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsit nagpengget toy dwa atami nabuangit rambol onek jeepney nagpreno ti driver ating tapnon mapanag-referee Itamet anak ibiyang tay konduktor nga ang abos na tupol nangisit na iramraman pa'y anapisit Taymit pasahero at tindera Mariatong ngiib tinagan na sangsangitan na tayla kuna kamatis pariya na tugawan na Iti panagtalupisak na kasla ubing amalataga ingkusay-kusay nat sa kana nagluka isjay pandiling na Gaputa di makaanawan tayting i-driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isin Inagaw mit tay tindera tay palsiit ako nada Imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na Adat dua anak riri onek pampasahero ajipni taat dakan payot amadi idiyag den na dua atami dagitoy ti agririri agnaganti pitot kinsinti nakatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsit nagpengget toy dua atami nabuangit rambol onek ti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapan agreferee Itamet anak ibiyang tay konduktor nga ang abos na tupol nangisit na iramraman pa'y anapisit Kaputa di makaanawa tay ting i-driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit Inagomit tay tindera tay palsiit ako nada Imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na Nagsardeng ti ap-apa gapukin tindira a Maria Nagsardeng ti ap-apa
Kapukin tungi if Maria. Okay, ngarod ka ba? Dadatso natin na pauluan. Agur ka na paulo na palong? Dua atami. Dua atami. Abo nga nang itulod kada kami para ilipas minabuti umuna nga pasat. Iti programa mi. Katag subli kami. Kalpasan iti sumagmano o palagip.